Assalomu alaykum jamoat. Yaponцы. Есть японцы, да? Eski traktör Iseki Tu-2100. Kasilka жаңы китайский болуш керек. Атырак. Bir tal çöp kalmasın, bir tal. Darı çöp. Kaçtı? 400 bin'e yakın oldu çöp bahası. Eyvah, kim o kırık? Tap tuzak. Tap tuzak. Так что тугандар, японский тракторлар, жақсы тракторлар, техникалар, Япония технология боюнча номер 1. Шул тракторлардан алып иштесеңер да болот экен.